Baiklah, kita coba sada irama, sada sulim lagu Sernia. Imo nina termasuk cerita si Sorintagan atau si Batu Merdahup. Kenalot duka nasada ialah komenteles janah lo ma adik na kedek ding in mau menempi-nempi mirambah. Jadi kena ngomua sendak didahnen dak tempi-tempi mongoi rabahi dak lojang mo inang na laus mi Batu Merdahup. Ini sebagai sejarah sebagian bakune mau anak-anak merembah didahna mirambah kepeken ialah kementeles imo gelarna si Batu Merdahup. Jadi en muslimna Oke, sekilas cuman ulah-ulakan.